সম্বন্ধ ବି ଯାଉଥିବ କହିଲା ମନ ନିର୍ମଳ ଯାର ଦେହି ଉଦ୍ଧବ हेलो तुमको किए डाकिला केमिति डाकिला कोथि पे डाकिला से जानिबा पछरे अच्छा तमे घाट रे आसी घाट पकई 100 आसी कि नदी घाट रे पचलानी किए डाकुछ कोन पाई जीव आम ए बाली यात्रा रे घर खपाल रे अनेक दर्शक आछंती बहुत भक्त अछंती बहुत अलगा लोक मध्ये अछंती कि समस्त को तुमको ए नदी हमर बहुत छे से नदी रे समस्त को भेराटे बुलेइबो तापर काको व्यापार करबा हमर बुझिया दरकार नै बर्तमान समस्त को नाबरे बसाई भेराटे बुलांतो
କଲମ କଲେ କହିଲା ସିନ୍ଧୁ ପାର ହଇବା ସିନ୍ଧୁ ପାର ହଇବା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ସୁମରି ନାମରେ ବସ ସିନ୍ଧୁ ପାର ହଇବା এই যে ডঙ্গাটা আনছে এত লোক যাইপারিবু কি এই ছোটিয়া ডঙ্গা আমি যাইপারিবু এত লোক বড় ডঙ্গা বড় ডঙ্গা বড় ডঙ্গাটা আজ্ঞা বড় ডঙ্গাটা করিবে ডঙ্গা না আর ডেরি কলে হব কাম ক্রোধ ହେଇଗଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିବୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କାହାର କାୟା ଠିକ ନାହିଁ ନାବରେ ଯେ ଅପବିତ୍ର ହେଇ ବସିବ ନାବ ଆପଣ ବୁଡିଯିବ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଧନରେ ଆକାଶ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ହରିଦାସ ଗୋଟାଏ ପଦ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ କାୟା ସଫଳ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସଜେଇ ବାବୁ ନେଇ କହିଲା ମୁକ୍ତି ଦେବେ ପାଇବୁ ମନ ଆରେ ମୁକ୍ତି ଦେବେ ପାଇବୁ ମନ